Yes, ijoro ryiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo ni inkuru igezweho cyane cyane muri iri joro. Abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakaba bamaze kuba bagenda bava mu bice bigera kuri bitatu. Ibi turaza kuba tugenda tubigarukaho cyane cyane byimbitse, dore ko imirwano ikomeje kubigenda irushaho kuba igenda ifata indi ntera cyane cyane. Kuva mu masaha ya kare niho hamye havugwa urugamba rukomeye cyane. No urugamba rumaze igihe ruvugwa cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda byibasira muri utu duce hano muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, umutwe wa M23 nkuko byamaze kuba bigenda bitangazwa kuva mu masaha ya za mu gitondo. M23 n'ingabo zayo zavuye mu gace ka Kasika zerekeza ahitwa Mwenga ziri bunyure mu gice cya Kigogo, cyane cyane kiri ahangaha muri Irangi na Kashaka. Ahangaha ngo bagomba kubanza kwigarurira utu duce twa Kashaka. Aka gace ka Kashaka ni kamwe mu duce tumaze igihe tuberamo imirwano ikomeye cyane, ariko abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ntibabashe kuba bagenda bigarurira aka gace ka Kashaka. Aka ni kamwe mu duce turi strategique cyangwa se turi dangerous ku mutwe cyangwa se ku gisirikare icyo ari cyo cyose cyaba gifite aka gace, bitewe n'uko ni gace navuga ko gasapurayinga ibikoresho ku ntwaro ndetse n'ibindi bikoresho yaba ibiribwa ku muntu ari we wese waba wafashe kano gace ka Kasika ndetse n'agace ka Mwenga. Aka ni uduce twari kunze kuba tugenda tuberamo imirwano kuva na kera na mbere, aho abarwanyi benshi bakomeje kuba bagenda biyongera muri utu duce. Ibi bikaba bigenda bishimangira yuko nyaboneka yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi benshi bafatanya n'uyu mutwe. Ngira ngo mwagiye mwumva yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bushinja igihugu cy'u Rwanda gukorana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi ikaba ikibazo gikomeye cyane gikomeje kuba kigenda kimunga hirya no hino, ndetse abantu banibaza aho biraza kuba bigenda biherera ku mirwano. Nubwo ibingibi biri kuba bigenda biba hano muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi w'akarere ka Masisi Emmanuel Ndizeye yaje kubagirana ibiganiro n'abaturage mu gace ka Kinigi kugira ngo bariho bagira ngo bumvishe uyu mutwe wa M23 ari nawo wagiye umushyiraho ko bahari muri iki gice kugira ngo babashe kuba bagenda babarinda badahari, kugira ngo babahungabanyirize umutekano. Uyu kugeza kuri uyu wa kane w'itariki 28 Gicurasi, Ikinigi n'itsinda rya Mupfunyi Kibabi, umuyobozi Emmanuel Ndizeye mu izina rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yasabye abaturage gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano za ASM M23. Emmanuel Ndizeye Rutebuka yafashe umwanya wo gusaba abaturage kutizera ibinyoma bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nta wazalendo cyangwa se FARDC cyangwa se FDLR bazakandagira Ikinigi. Akaba yakomeje ababwira ko bagomba kwizera abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuko iyi mitwe yose ngo barayihabije, kandi bizeye yuko bazakomeza kuba bagenda babacungira umutekano. Nubwo ibi ariko bagenda bitangaza, kandi ku rundi ruhande bamwe bariho bagenda baza umunsi ku wundi impamvu utu duce twose izi nyeshyamba zaje kuba zigenda zifata dukomeje kuba tugenda tuberamo amarorerwa menshi cyane. umutekano wacyo abera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika yagabye igitero kuri Iran bituma Trump asubira mu mazi abira. Ibi byaje kuba bigenda bituma isi noneho igiye kugira ikibazo cya esase mu buryo bukomeye cyane, kuko esase igiye kuba igenda yiyongera noneho mu buryo butigeze bubaho ndetse no mu mateka. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi kuri Seko yatakaje guverinoma ariko yigarura inteko, amayeri yakoresheje muri politike y'igihugu cya Senegal. Turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu. Nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero, reba hano handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi cyane. Mu mirwano ikomeye cyane yaje kubigenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yaramutse iri kuba igenda iba hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu ushize itariki ya 27 nibwo imirwano ikomeye cyane yakomeje kubigenda ihuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, yaje kubigenda ishakirana no muri iki gitondo cyo kuyu wa kane itariki ya 28. Imirwano ikaba yakomeje hano muri Walikale. Wazalendo mu gace ka Misambo gaherereye ku mupaka wa Grupoma ya Kisamba ndetse na Ikobo muri teritwari ya Walikale, niho iyi mirwano yaje kubigenda yibasira abarwanyi b'inyeshyamba za M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka ku kinyamakuru agera kuri Actualité Sud atangaza ko inyeshyamba za M23 zagabye igitero gishya ku birindiro by'ingabo za leta mu rwego rwo kwigarurira aho zigenzura muri kariya gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare muri karere imirwano yumvikanye cyane, urusako rukomeye rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bitera ubwoba mu baturage. Kubera impungenge z'umutekano wabo, biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahunga mu berekeza mu bihuru hirya no hino. Iyi mirwano ije ikurikira iyabaye kuri wa kabiri itariki ya 26, aho abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi birimo Uhuru, Katoba ndetse na Muhwahwa muri Grupama ya Kisamba. Iyi mirwano ikaba ikomeje kubigenda irushaho kugenda ifata indi ntera mu buryo bugiye bukomeye cyane. Ku rundi ruhande nubwo iyi mirwano iri kubigenda iba, abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nabo bakaba bakomeje kuba bagenda barushaho gushaka imbaraga. Ibi bikaba bije aho intumwa z'Uburusiya cyane cyane intumwa za M23 n'iz'Ubusuwisi baganiriye mu karere ka Rubavu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Intumwa z'Uburusiya zahuye n'abahagarariye umutwe wa M23 i Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda. Mu biganiro byari bigamije gusuzumaho ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yasinywe i Doha hagati ya Kinshasa n'uriya mutwe ugeze. Ni ibiganiro byamaze iminsi ibiri kuva kuwa kabiri itariki ya 26 kugeza ku itariki ya 27 Gicurasi. RFP yatangaje ko mbere y'ibiganiro intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iz'Ubusuwisi zari zabanje guhura n'abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kurebera hamwe yuko amahoro yagaruka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bibaho bibi cyane hagati y'aba barwanyi, dore ko imirwano ikomeza kuba igenda irushaho kuba nyinshi cyane kuri ubu butaka. Twibutse yuko kandi aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura ifungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande rurimo kubyubahiriza uretse uruhande rwa leta rwarekuye bamwe bari baragiye bafungwa. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko zikomeza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola zihitamo kuguma mu mujyi wa Gisenyi. Biba ngombwa ko bahagarariye M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasangayo hano mu gihugu cy'u Rwanda.
amakuru aturuka mu mpande zitandukanye avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare runini muri ibi biganiro hagati ya Kinshasa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro yo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi muzibanzweho cyane muri ibyo biganiro nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abivuga. Rubaya ifite agaciro gakomeye ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yasinyanye na Kinshasa mu mwaka ushize wa 2025 ndetse na 2026. Mu mezi yashize yatangaje ko yateguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Washington mu micungire ya Rubaya. Ni mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu ku rugamba ho Rubaya yakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za FARDC zikoresheje drone n'abasirikare bo ku butaka, ariko amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba aremeza ko M23 igikomeje kurwana cyane cyane umuhenerezo kugira ngo irebe ko yakomeza kuba igenda irinda utu duce, nubwo ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi bikomeje kuba bigenda bivugwa, icyorezo kiri kuri ubu butaka gikomeje kuba gituma ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi ku mipaka ihuza igihugu cya Kongo ndetse n'ibindi. Igihugu cya Uganda kuri uyu wa gatatu itariki ya 27 Gicurasi cyatangaje ko cyafunze by'agateganyo ingendo zinyuranye ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ukwirakwizwa ry'icyorezo cya Ebola. Abashinzwe ubuvuzi muri Uganda bavuga ko bafashe icyo cyemezo nyuma y'icyo bise ibyago biri hejuru cyane by'ubwandu bwa Ebola binyuze ku mupaka ibihugu byombi bisangiye kubera icyo cyemezo kiri muri Kongo. Nubwo muri Uganda naho cyamaze kuhagaragara umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kennedy Rugaba, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, yatangaje ku rukuta rwe rwa X ko ingabo zafunze imipaka y'icyo gihugu kugira ngo hakomeze kuba hagenda harebwa yuko umwuka mwiza wagenda ugaragara kandi bakarwanya n'iki cyorezo kiri gufata indi ntera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, dore ko cyamaze kuba kigenda gihitana abantu ba mbere. Mu gihugu cya Kenya, inkongi y'umuriro yibasiye abanyeshuri ihitana benshi. Icumbi ry'abana b'abakobwa biga mu ishuri rikuru ryisumbuye Itumigisha Kweli Academy iri mu ntara ya Nakuru mu gihugu cya Kenya yafashwe n'inkongi y'umuriro mu gicuku, byibuze abanyeshuri 10 bahise bahasiga ubuzima. Nkuko Croix Rouge ya Kenya ibitangaza ngo iyi nkongi y'umuriro ngo yadutse mu masaha 7 z'igicuku, ariko itangazwa mu masaha 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kane nk'uko tubikesha The Truth AKA. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Croix Rouge ya Kenya yagize iti nyuma y'inkongi y'umuriro yavuzwe ahagana mu masaha 9 n'igice za mu gitondo mu Itumishi Girls School Academy mu ntara ya Nakuru, Croix Rouge ya Kenya yatabaye kugira ngo ishyire ubutabazi bukomeye. Bongeyeho kandi ko hakoreshejwe imbangukiragutabara hamwe n'abakozi bashinzwe imitekerereze ya muntu ngo bafashe abanyeshuri bahuye n'ihungabana, kandi bari gufatanya n'inzego z'ubutabazi n'inzego zose mu gihugu cya Kenya kugira ngo hitabweho aba bose bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya. Martin Fayulu yaje kuba agenda atangaza ko ibijyanye n'ibiganiro ndetse n'amasezerano ashinyirwa Washington ntacyo azafasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuri Martin Fayulu aremeza ko amasezerano ya Washington ntabwo ari igisubizo kirambye byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere y'u Rwanda. Uyu muyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ikiganiro kuri Space yateguwe n'umunyamakuru Stanislas Bujakera Ticha Mahwa kuri X yasenye imvugo ya guverinoma ivuga ko aya masezerano ari ingabo chiffred cyangwa se diplomasi. Fayulu yagize ati guverinoma Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki ifashwe. Ibi nibyo yibagije, ahakana ko aya masezerano yacecekesheje imbunda cyangwa se agarura ubusugire bwa Kongo mu turere twiga